Te parlok baro mentang idang tanah lenti papen poi shakani ka resort jang iba Jimmy Shangois im. Kalau ngecek apa itenat ngan sapen EP baik ada bako di kani ka video. Halo parlok baro mentang petiang supaya EP season pada ke channel cuma nong stay patang channel. Te kei ke bang kwa ban pen EP ling bakani ka video ngadani im pen EP mal ba ngawan hanga jika research ba itenat ba kebatang 40 kilometer ai napo mairang hang jaka kani kadon ha kalentiaj pana mairang isya sisa jirang pa posisi airport Guwahati ro kamna jengai syu tengah tarai argantara ni sekenta siteng pila poi situ airport ada pia lutinang ni ke yole si lada pidon kam ki homestay ai lani kiwe ru restoran jaka song taj hang ni la biang lot kani ri jaka pa itanan ba aling pen EP kadon ko ke swimming pool nang ni yoi yakni ka klau jakani ka resort kita kijing di itanan di kijakasa pat kata rupa bidhi kamde ka badare madu ini pat syapo kamera kani ketiga swimming pool hakpor nasi kani pat hakpor menit kani ketiga pelau hi pila bani iling ba nani napo yeng pangiyeng alingen pen EP ndung syapo jokane ka kamera hang ni PUE kani ke yen yo ba penbe apa piriam piben laki thia kani pan jaka badan toilet hang ni PUE ya kilabu yang lodin dong sedong ka TV ada pikwa man pekai dan kani pila PUE ka wiu siti ang ta pa kampes su batte kani kin aling pin EP kani pin isya do si jengai ba ang ni na yeng